الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد آدم كلها قالون من بدالاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ته قترين قالون من أهم عاصفة مهم حديثة هذا حديث كمهم كما اتكا إمام بخاري رحمه الله كليك فانو صحيح اسفتافني مي حديث ادي امام نووي رحمه الله دينوಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಕಂಕಂ ಎಕುಲೆವಿಗೆಂವ ಸಾಲಿಸ್ ಹದೀಸ್ ಜಮಾ ಕುರವಾ ಫಾಯರು ಏಗ ತೆರೆಗಾಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫರತಮಾನು ಗೆನ್ನವಾ ಫಣಿ ಹಮ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಅದಿವೆಸ್ ಏಕಿ ಬೋರತಿ ಎತ ಬಾವರು ಇಲ್ಮನಿಂತಕೆ ಎಬೆ ಕಲೊಂಗೆ ಹದೀಸ್ ಫೆತ್ತ ಫಟ್ಟವಾ ಫಣಿ ಮಿ ಹದೀಸು ಅದೆಂಕೋ ಮಿಕ್ಲಾ ಗಾಳಗೊನ ಬಲಾಲಾನಿ ಮಿ ಹದೀಸ adi mi hadith ke sharha ga asfawa eki muhim wahak taka adi mitaga fettum ge koren algon men faha kollen je muhim nukta en ei algon men suwaruge diumattaka komme hen engun lazim eta muhim wahak taka emige terega asfawa kan adi algon men narakaen salama mattaka komme hen engun lazim muhim kan mitaga asfawa kan algon men neengi tibba nuisna tibba narakaen mago fai vedana fada kan mi hadith ke sharha ga ilmani bayan ko dewa fawa kan komme kas mi hadith ga asfa mi wani عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر رضي الله عنه وداروني نبي صلى الله عليه وسلم حديث قروني كتي من كليغفان أدو السويمه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم امام بخاری مسلم رواه کروا فهمی حدیث کے می خلاصہ معنی کی انما الاعمال بالنیات عمل تبناوے کے معنی نیتو کے مچشے و انما لكل امرئ ما نوى ادی کم میہ کس لبینی امیہ کو نیگ کمکے فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله الله اکلان رسول اتکا ہجرت کو فمیہ اینا حقیقت کو ہجرت کو فیونی الله اکلان رسول اتکا معنی کی اینا الله اکلان رسول کے حضرتون اينان لبنجه اجرا ثوابا درما اينه لبكن دانه ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه انا كون ميه كو هجرة قراني دنيوي فاداك تكا كمغوانم دنيوي كم فاداك كمغويس او امرأة ينكحها نوتا انهنكا كاوين كرمت تكا كمغوانم قال كم ونجا فهجرته الى ما هاجر اليه اينن هجران وني اينه එකමකට ටකා හිජර කුරි කමකේ හැම දුනියවි ෆෑදාය කට්ටකා බොඩු මුසාර ලිබේති නෝනියාමු ලිවිං ස්ටෑන්ඩඩ් හයිවීම මියකු වකි එත්තනු අනෙත්තන මි හිජර කරන වකි තාකම හිජර කරනි එතනුගේ කොම්මස් කාද දුනියවි බෙනිෆිට කට්ටකා නේ දුනියවි ගොතුන් ලිබේ ෆෑදාය කේන ලිබෙනි අංගිනක කෑවනි කුරුමට්ටකා වකි තාකම හිජර කරනි හැවෙජයාමු හිජරා ගජරන් නොලිබේන දෙන් කෑවනින් එන ලිබුණු ෆෑදාය කේගන් ලිබෙනි එම් මීගේ خلاصه මානයකි আদি මේ හදීසකි ورقنا يلمن جبيكلون فت مي حديث فتوا فوا ماتيوري حديثه امام بخاري امام نووي جيترون عبد الغني المقدسي اكلك فانو عمدة الاحكام فتا فني هم مي حديث ادي مشكات المصابيح وسفت فني هم مي حديث 40 النووي اسمتي مي حديث ادي اسمي وس علغون من نانكيان اتباور حديث فتك فني هم مي حديث فتكن اسفيگن مي امام بخاري اسمي حديث فتوا فواتيبه එකලේක ෆානුගේ මි මුකද්දිමාගේ ම ෆර්තමානු මි හදීස් කෙන්නවා ෆාති බෙන් එල්වනි විදාල වෆවේ නියන් ඉඛලාස් තරිකමා කො බේවමුගේ මුහිම කමට්ටකේ ඉමාම් බුඛාරි එකන් හදාන් කොදින මට්ටකේ එකලේක ෆානුගේ සහීහ මි හදීසුන් ෆට්ටවා මි වනි මි අලගොන් මෙ දන්නජේ මි වර මුහිම කම දෙන් එෆෝ මි හදීසා බෙහෙගතුම් බෙන් එල්වනි විදාල ෆවා බස්තක බලාලාන අබ්දුරහමාන් බින් මහදී රහිමහුල්ලාහ් විදාල ෆමනි لو صنفت الابواب لجعلت حديث عمر في كل باب تمن كليغ فان حديث فتة لياكم غوان مي حديث انما الاعمال بالنيات مي حديث كنانمه كم باب فتتن اسمانكي باب كيوان فتايرغس نيتوغ مهم كمان هدان كو دينين خلاص تركن باهت جهنك هدان كو دين متكا كومتاكس مي كنانمه هم يغت فيدالو فوي من اراد ان يصنف كتابا فليبدا بحديث الاعمال بالنيات فتل ليم بينوا مي هكم غوان مينغ فوتي فتا شي مي حديث الاعمال بالنيات مي حديث فتا شي نغف هم يقول إمام الشافعي رحمه الله وداره فوي هذا الحديث ثلث العلم من حديثك يمي علمك تيمباك فإبه إمام أحمد رحمه الله وداره فوي وصول الإسلام على 3 أحاديث إسلام دينك أصلت بناء فني تين حديثك متشي حديث عمر الأعمال بالنيات عمر رضي الله عنه كبار رواية فوي حديث الأعمال بالنيات وحديث عائشة من أحدث في أمرنا أدي عائشة رضي الله عنها كبار رواية فوي من أحدث في أمرنا حديث وحديث نعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين
adi Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu ge kiban riwayage asfawa al halal bayyinun wal haram bayyinun hadith ni tin hadith ke mattashe islam deenuge usulta binawegen asfawani ni Imam Muhammad rahimahullah ge basfale hadis mi hadis ke mativeri kama bayan ko mi hadisa behegoton etabar ilmene etabar mativeri basfalta ke vidalu fegoton Abu Dawud rahimahullah vidalu fe usul as-sunan fi kulli fannin arba'atu ahadith kom fannegges islam deenuge asuta kuriya fannu takegges binawani etsege washami embureni hataru hadisege mattashe ege teremen hadisaka mi gennawani al amal biniyat mi hadith mi fada muhimu mativeri etabar faadatake kulevigen wa hadisen algon mi har kiyama me odeni دمي حديث بلالار متاغ منني إنما الأعمال بالنيات متاغ إنما الأعمال بالنيات عملت بنا وغماني نيتوغ متشي ميغ مرادو قلمني بدالوه عملت فاسد عملتو نوتا مي صالح عملتو بناوان نيتوغ متشي قبول كروين عملتو رد كروين عملتو إيوس كانديرغ مدني نيتوغ سببني أدي إيغ سببون سباب لبين كاد عملتو نوتا إيوس سباب نتي قلدغندا بيكار عملتو إيوس كانديرغ مدني نيتوغ سببني mi huriya kankame amaluga amala gulun huri mikahal huriya kankame vesmi nimi gandani mi binawani niyatuga macca niya rangalan ovejjaga faada kora niya nubakam ovejjakam gawanam koskon ovejjakam gawanam onnan je go fiwa ituru gotakan ovejjakam gawanam egen faada nokurata gellum wa kamakam mi wani sama mi niyatuga sababun hema bay salaf salih mikam bayan koddi war muhim bastaves vidalufe efoga hama ekama tawkid korannata bar devumattaka nabiy sallallahu alaihi wasallam ya viddaga mi hadith korawani wa inna ma likulli imri'in ma nawa adi komme mihaka vesemiha niyegga kameke liben purimas buni point ekama hen ibarata kon hen perspective ko nabiy sallallahu alaihi wasallam vitaga gennawa famiwani ehma ena niyat oti rangalakama wandane rangalu libene ena niyoti nubagotaka kama wandane libeni nubagotake e mitaga mi buneve bayan koddeve echaki efo ilmane vidalwani niyan ilmeringe wahakatakuga eba geneveye demanegga ege eteren emmaneki tamyizul a'mali ba'dha an ba'd amaltan en amalu anen amala waki korumga maanaga devana maaneki tamyizul maqsud bil amal kon farataka taka kan amalumi kureveni evesmi kandeligen dani niyatuke sababon em furtama ben algonme balala afkamga waanama amalu en amalu anen amala waki korumga maana balala eruga mige dashun adiye baade de category nota debay egeteren ebbaki tamyizul ibadati ba'dha an ba'd en alukan anen alukama waki korumga maanaga ehema niyatuge sababun en alukan anen alukama waki wegen bade adi mige dashun anda devana maaneki tamyizul ibadati min al aadat alukamen aadakada gotun kurave kamaka waki koramun mikames kandelige medani niyatuge sababun enkama mige komme bayge misalakan algon balala eruga eme furtamanun en alukan anen alukama waki korawamattaka niye mi geneve genevuma mige misalaka balala eruga fatis namaduge ihu sunnata fatis namadaves tafatuege midani niyatuge sababun eggotaka kure denawadenge de wajib algon me balala afkam gawanama menduru namada asuru namadaves en alukan anen alukamu wakiwege midani hama mi niyatuge sababun hama egota qada rodeya sunna rodeya ves tafatuege midani hama niyatuge sababun mi komme kameves en alukan anen alukama tafatuege midani mi niyatuge sababun nege foga alukantaka aadakadataka mige misalaka balada eruga miheku mi femwarani hinaganna usulu mi femwarani ei hinaganna hinagatumetto nuwata finikallu mattaka femwara femweru metto nuwata saftahiru mattaka hamekan femwara lanito mika mi kandeligen danives hama niyatuge sababun aadakadagatu miheku femwara faane adi alukamege gotu miheku hinagan faane eggotaka gaganaka eggotaka kurevede amale ene kamaku mi kandelige midani niyatuge sababun ad den algonu badalani niyeggeneve devana maane adi mimana amu gotege salafus salihunge wahaktoga wargina mimanaga asfave e tamyizul maqsud bil amal alukan kureveru ega kon farataka taka to mi alukan kureveni mikan decide kuruma taka ves niyen ebe benwe adi mi aslumi niyatuge emme muhimu ebbami kon farataka takato mi algon mi kurveni kon faratege hazuratun to algon mi amaluge ajuru mi expect kuran insanuge faratun eo bastal libena kamatto insanun tarifuge basta buneto eito algon mi niyataki eito algon mi kura hewa amalu expect kura etaki mi hon algon mi ki waran hewla fa soli harangalu mi ke buneto egotan hedun to nuata Allah subhanahu wa ta'ala hazuratun qiyamad do akhirat do libene ajuratto eito algon mi expect kura kamaki hem mi devana maane kiyadi mi ilmeninge ವಾಹಕತೋಗ ಸಲಫ್ ಸಾಲಿಹುಂಗೆ ಎತ ವಾಹಕತಕೆ ಗಸ್ಮಿ ನಿಯತುಗೆ ವಾಹಕ ವರ್ಗಿನ ಮಿಮಾನಾಗ ಆಸ್ಫವಾ ಕಮುಗ ಮೀಗೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗೆ ಶರಹ ತೋಗ ಸಿಲ್ವನಿ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫೆ
ಕುರಿಗೆ ಸಲಫು ಸಾಲಿಹ್ ಮಸ್ಮಿಕಮ ವರಬ್ಬಡ ಅಹಮ್ಮಿಯತ್ ಕೊನ್ ದೆವ್ವಾ ಮೀಗೆ ಮುಹಿಮ್ ಕಮ ವರಬ್ಬಡ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾಫವಾ ಕಮ ಮೀಯಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊ ಬಾಲಾದಂಗ ಬಜೆ ಸಬಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತನಮ එකලාಂಗೆ ಖಾಲಿಸ್ ನುಕುರಾ ಹಾಲುಗ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆ ಅಮಲ್ ಕುರಿಕಮ ಗವೇಸ್ ಏಗೆ ಸಬಬುಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಫಾದಾ ಎನ್ನುವಾ ತಾಗ ಏಗೆ ಸಬಬುಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಗೆಲ್ನು ವಾಣೆ ನುರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕಮ ಕಮಿಕಮ ವಾತೀವೆ ಯಾದಿಮಿಯನ್ ಏ ರಂಗಳ ಕೊಫಿಯ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಆದ ಕಾದ ಗೊತುಂ ಕೊಲ್ಲಾ ಕಮ ಕೊಮ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಸವಾಬ ಧರ್ಮಯ ಅಜರು ಲಿಬಿಗೆನ್ ತಾನ ತೀವೆ ಎಗತ ಬಲಾಲಾಯರುಗ ಸಹೀಹೈನ್ಗ ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಿವಾ ಕೊರವಾಫವಾನಿ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كيبان نبي صلى الله عليه وسلم حديث كره بكم آسف ميواني إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها تبا إفس كهذا مدلن هذا نكرانه එකම හේද කුරාරු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වජහ ෆුල එදිගෙන් එකන් කුරාකම ගවාන මේ සවාබ නුලිබෙන ගොතක වාන කියන හේද කොල්ලා කොම්ම මුදලෙන් එන ඒ කුරා මුදලුන් කුරා කොම්ම කමකම එන සවාබ ලිබිගෙන් දානේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ වජහ ෆුල එදිගෙන් එකන් කුරාකම ගවානම hatta luqmata taj'aluha fi imra'atika ay enage abimiha gangetere lava kaayati kol kamuga vi namavis me naneki abidanina kaande mi hoda kaayati saki algon men mi muslimun nuna semmes kurakam mi kafarum semihunge abidanina kaanden wasaka kongole ehma muslimuka viti ekanya no mi kam korani ekamako muslimuka viti ve muslimun emihun Allah subhanahu wa ta'ala hazratun ajuran edigen ekan goffiya eves ajur libena kameke rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawaf man hemigemes miniyatugo muhim kayengende algon men adakaada gotun kolla kameves alokamakan eba hada levekan miniye rangalu wejje kamuka waanama niyen Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas terko ekadan hazratun algon me ajura sawaba darmen edije kamuka waanama egotun zabid al-yami rahimahullah vidal bafani إني لا أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب تمن كليك فانو أميد كربما تمن كليك فانو لوبي كربما نية رانغلان أتومك تمن كليك فانو كربا كم كمك جويس حتى في الطعام والشراب كيوم بوين كم جويس معنى الله تكا كلانge رانغلان ألكون كرما جايا ورجس متكا كابه مهدني إني أتوقع هم وجه كابه هدوما كيف سيجس أبو ثواب لي بين كم كواتي به كليك فانو قطع فيدال في ماني هم يقول تأكل فان ودار فيه إن في كل شيء حتى خروجك إلى الكناسة كم كم كرار قسنية جناشة أي تبا غضاها ذكر متكا مي فاهن دا إروق كموجا بينا ما بس كم اسم كراني كم سببون كم سلامة بدي إميها كريان قتاعك الله سبحانه وتعالى رانغلا على كنت كتيار ومكمل قت كرمتكا مني يتوقع مكرني هم جزء سبب سادي غضاها ذكر إروق النبي صلى الله عليه وسلم කලෙක් ෆාන ගන්නා දෙවි මි සුන්නතව ගහිෆාගමි එකම් මි කරණි එහෙම වෙජ්ජකම් ගවානම ඒක සබබම සම අජුල් ලිබිගෙන් දානේ එනිය රංගල එකතන් වෙජ්ජකම් ගවානම هم يقول ابن مبارك رحمه الله ويدعو في مني رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية كودا عمل بس نيتك سبب ورم متيبري ببود ورغدا عملك وجن غادانه معنی ඒක سبب ලිබේ ثواب ධර්ම අජුර වරක් ගිනවෙන් දානේ ورب عمل كبير تصغره النية ادي ور بڑ سنگا بڑ عمل وس اي نيتو گ سببون اي كودا evs كادا worth worthless etchaka wes vedane ar كودا عملك وگن گادane kit e amalu kitam bodu kamuga wes niya onnan jehe gennu fi wa hen gotuka wes kamuga waanama e amalaki كودا عملك worthless amalak hadala faane ehve ليبلوكم ايكم احسن عملا مي وحي بسفلا به gotum فضيل بن اياض رحمه الله بدال فمني اخلصه واصوبهم Allah subhanahu wa ta'ala insanu ufedde maqsaduge gotuga miyatuga bayan korawaf mani liyabluwakum ayyukum ahsanu amala istakunga teren emme ahsanu amal emme heyo amalu kuri kombeto bellem mattake emme heyo amaluge tafsiruge kalek fan vidalwani akhlasuhu wa aswabuhu emme ikhlas tari adi emme rangalu gota kurave amale aswabuhu mi emme rangalu gota kurave amale ekmana ekalek fanwani adi bayan korawaf then efa vidalu fave innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal amal kuraru ekan ei ikhlas tarikama ko kurave amalaka vefa henakama ko ei sawabu konnwata kuranje rangalu gotan nukurave amalakam gawanama lam yuqbal Allah subhanahu wa ta'ala amal balla wadiganwane wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal ade amalaki ei herangalu gotak kuranje sawabu herangalu gotak kurave amalaka vefa henakama ko ikhlas tarin wajhakam gawanama ves hama لم يقبل الله سبحانه وتعالى حضرتك قبول كره عملك اكن نوانه حتى يكون خالصا صوابا عملك اي اخلاص تركما ادي صوابكم هيرنگل گتوك كره عملك وجم داندنه هم حسابنه عمل بلا ورگماني اما دين فهم بدالوني والخالص اخلاص تركمك اذا كان لله اخلاص تركمك هم يكن الله تكا اكن
kurme was-sawab idha kana ala sunnah adi sawabaki inwata heyorangolkon e amale kurumaki ei sunnata eggotan e amale kurume mige algon menne e bengende evves amale qabul kurawani e amale gamide sharutu himenigen kan Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas terkama kuranji adi sunnatu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekan kuran angawa fa gota ekan kurawisa mo heyorangol qabul kurawigenda amalakan e amalwani mide sharutu furihama wegen kan algon menne mi bas fulama seba engigende then for nabiy sallallahu hadis ka bayan kura fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha bi imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh Allah ekalang rasula taka hijra kuri mihen emiyak hagigatu gas hijra kurani Allah ekalang rasula taka adi mi dunyawi kamakatta no tanghena ka kaawen kurumatta ka hijra kura mihekan ena ek hijra kuri maqsad fiyawa itur kamen eneka hasile nuwane ehmima migen ves ilmenin mi vidalu fave mi haga niyatuga muhimkan ebe engende Allah fiwa ehen farate emi hege niyatuga emi hege maqsad goweje kam gawa nama emi heko Allah subhanahu wa ta'ala ga hazratun den ha hisabun ajuran expect koggen nuane hema imam bukhari ya muslim riwa kora wafe abu musa al-ashari radiyallahu anhu kiba nabiy sallallahu alaihi wasallam gari hen eddoga arabiyan asfa nabiy sallallahu alaihi wasallam gari hoga mi buni kamuga ya rasulullah ya Allah ga rasulay الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله يا الله رسولاي ميهم هنغرامكم وليه غنيمه مدلتكاوس ادي ميهم هنغرامكم وليه emihage zikru kuraven emihage mativeri molu wahaka emihage gatuhurna wahaka mihunge terega dekevemes adi mihun hanguramakon ole liyura makanatahu enage gadakan dekkomattaka eneki iwar barugada mihekkan dekkomattaka ves faman fi sabilillah migatren kaaku heyye Allah subhanahu wa ta'ala ga maguga hanguram kura mihaki faqala sallallahu alaihi wasallam ehna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kuraviye man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah Allah subhanahu wa ta'ala ge kalima ei emme mativeri kalima heduma taka hanguram kura miha eiye Allah ga maguga hanguram kura mihaki em hanguram ko fana mihon ki kan sababu taka miha furana machallaga dawa kam dekkani ekan kore nubaniyata taka ves mihon kongole ekamako Allah ge kalima mativeri kuruma taka ekan kura miha kan ekani ei hama ekani Allah ga maguga hanguram kura mihaki emiha ko ekani Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratun qiyamah duhu ajuran expect kurami mi astolgon warbar samalu anje kam mi dekkun terikama mikankan amale getere wadejje kam gawana makitamme amalu kitama bodu kam ga wese kam ki evs faadane adi kit gellun hri amalaka wegen daana tive hemima ei ilmun ganun kam ga wes wargoda hadith nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurafe nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fa mi wani man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannah mihakumi ilmu unganani Allah subhanahu wa ta'ala ga wajhu fulu edigen unganan je ilmu manaki qur'ana sunnatu ge ilmu deenu ge ilmu shar'i ilmu emihakum unganani la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya mi unganani duniyavi beenume duniyavi faada hodumattaka fiwa itur kamaka none hamekan duniyavi faada kattaka enami mi Allah attaka unganan je ilmu mi ungan nehe zakina mi wani lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah emihaka qiyamah duwahun swarugege waswes nulibene swarugege wasduwa hisabave semihaka nudevene swarugege wahaki eta mita durmenaka fora wahaka waruge e wasje hisabave semihaka nudevene nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurafmani walgon men fenegen dan me dalgon men guruan kiyawaruge swarag gina faranga bakiwe mihun mubaratun wana hodu mattaka mihunge kariga aligada tariga wo mattaka hemwejje kam gawana ei emiha kiyawa niyata wege hingaje kam gawana waran nurakkaatri halatege mihege halaturi kangende algon menge mamba fames waragina faran algon menge darinna kurwan kiyawan bar wala ayruga wesmi mikala kommes beenama kattaka kujja trophiya wanaya magama echi hodu mattaka mikan kurami bar walen hemejja adarna je astuge kujja sorugege waswes nuduwane kahala maga konkam mi fonweni kujja e guruwan kiyawa ade kujja dini emme halkonta wes kuran daskodde me jeni wes duniyavi faadan hodu mattaka enno duniyavi wanaya medal taka aligada tarikama hingos mikalechi hodu mattaka enno e kujja Allah taka konan e kujja mikan kan daskodde enge Allah subhanahu wa ta'ala ga hazratun ajuran expect kuran kudinna wes kudairun sure daskodde enje egota farita kuran abeje duniyavi benefit kattaka mikan konan daskodde fiyamo aakhir dohegen natija waran hitiwan kan kurimi denne hadith wes engende
adi mehen hadise ge nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan korafmani imam muslim abu hurairah radhiyallahu anhu ki ba riwa korafmani sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul abu hurairah radhiyallahu anhu vidal wani timan kalega faanu adu sevime nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korawa kamuga inna awwalan nasi yuqda yawm alqiyamati alayhi rajulun ustushhid fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha nam kacharun qiyamad duhame furtamanun geneme mihaki ei rajulun ustushhid shahidage gotuga marwegen dia miheke fa utiya bihi ena genevene fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha enage niyamatan handan koddevene adi enames handanwane qala fama amilta fiha adi ena bunevene niyamatta beenun kongen ena konkamen he kuri qala qataltu fika hatta istushhidtu ena bunane timanna Allah subhanahu wa ta'ala ge magoga hangorama kurime timanna shahidu wejjoma dande qala kadhabta ene bunevene tiba dogeke tihedi walakinnaka qatalta lian yuqala jari'un enakam tiba hangorama kuri tiba ki war gatuhuri mihke war gada mihke war courageous mihke bunu mattake mihunge dulun ta'rifuge basta hodu mattake hangorama kuri faqad qila mihar duniya matiga hem bunevijje thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar den malaika bekaluna amru kurevene adi ena moonu wata damafa gengos narakage teren illa levene hem mi nikamati gotu mi kongal kame kuri mihe mi Allah subhanahu wa ta'ala hazartu emme mativeri amal to gateren amal kuri mihe mi enage furana ammachal dagen Allah subhanahu wa ta'ala mago jihad kuri mihe mi hene kam kuri niyen no ba wima eha hisabon ena kiyama do emme furtama naraken ella leve mi hunge teren mi haka wegen goswami wani nadi ena ge tarifa sanaga basta ena no sividane na marwafa mi hunge tarifa sanaga basta mi ena behegotum bunamun gostana ehem wes ena libenje ajuren etti duniya matiga bunevifa faqad qila hadis kasman har duniya matiga hem bunevijje duniya matiga ena libenwa tarifa go basta ka mativeri kamuga basta ena oti libifa den ituran ena akhiratu expect quran kame Allah subhanahu wa ta'ala hazratun akhiratu ajran expect quran kame sabab ena duniya matiga e amal kuri ki kom akhirata edigen no akhiratu ga ajr bel even expect kurati kesno duniya matiga mi hon labwa eneki war gada mihike war kuladana mihike war gatuhuri mihike war courageous mihike war birukuda mihike mi gossa taarifu go basta ena abhegotu bunemu mattaka ena ekan kuritive hemma enage mi dikuru duniya matiga abadu abada kurawunu kamuga vies ena akhiratu abadu abada naraka gonna jeche duniya matiga kurave dikurun ena kurane eves faada nekkan algon me dannan jehe devana miha kamenani wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'an devana miha ki ei ilmu ungani adi unganna adi mihe adi qur'an kiyawa onnu mihe waram muhim tane me dalgon me tere qur'an kiyawa e boleve hame ekani duniya wi maqsad taka adi ilmu se bongane hame ekani duniya wi wazifa taka min gosa certificate a mihin gosa mikal kan kamattaka sharwi ilmu ungani adi qur'anu ge ilmu eba qur'an kiyawa muge ilmu ungane hame ekani mi maqsad tan hedu mattaka timanne ki certificate 3 4 mihin gosa mihar diploma mihar degree mihar mevene etchen hada miheke qur'ana qari kostaka adi sharwi ilmu ge ki kosta ves mikal kan hoda mi hame ekani emiha ga maqsad ka wefa mi onnani duniyawi goton emiha ki meveni gada miheke bunu mattaka kamuga wejjamu vegen danago mi hadith nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan korafani e fada mihe fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha enaves qiyamad do genevene mi kon kala mihe ilmu ongani onganna din adi qur'an kiyawa ulunu mihe mi ilme mitaga wejjamu sharwi nasegga qur'anu ge ayat ganwata nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadith ge ilme bunafiya ge maane ka wani qur'ana sunnatu ge ilmu adi qur'ana sunnatu ge ilmu onganu mattaka kommen onganu lazim eki ilmu tan ay arabi baha mi fada ilmu ta kamuga winama ves em kommekas ekala mihe mi geneveni ekal me genevi fakine mi wani enen enage niyamettan handan koddini meneves enimettan handan wane qala fama amilta fiha en bunevene mi niyametta beenon kuri kon kamegge hiye qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'ana mi ilmu ongane adi mi ilmu timanna onganna dinime adi iba ilahattaka Allah subhanahu wa ta'ala attaka timanna qur'an kiyawa ulunime qala kadhabta en bunevene kadhabta tihedi dogeke kandelegen dogeke walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alim ene kamaku tiba qur'an tiba ilmu ongani uluni liyuqala 'alim tiba ki ilmu rike bunumattake wa qara'ta al-qur'ana liyuqala qari adi tiba qur'an kiwa onni westiba ki qari ke bunumattake qari ge laqab libi mihun labwa ene kiwar reeti ko kiwa me ke ene grago eswar reeche ene kiwa len hada reeche mihun labwa mi mativeri basta bunumattake taarifu ge basta bunumattake ene ki qari ke bunumattake faqad qila mehar duniya matiga e basta bunevijje ehma ene e beenu vi kanta mehar duniya matiga wefamiyati den ena
ආඛිරතට්ටක එන්නෝ කුරී කිය එහෙම කීන මෙවනි හැම කෙන දූකොල් දෙවනි කියස් නෝ හා හිසාබු ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ملائكة بيكلن أمر كربين أدينا مونوة الدماء فجنغوس نركا ترين هنا إلا لبني يا حساب هنا آخرة أجر ندبي نما لبني كيسنو مونوة الدماء جنغوس نركا ترين مي إلا لبني إفا تيمنا كتغري كمينني ورجل وسع الله عليه الله سبحانه وتعالى فضلವಂತ ವೆರಿಕಮುಗೇನ ಮುದಾತ ವರ್ಗಿನಾನ್ ದೆವ್ವಾ ಫವಾಮಿಹೆ ಮುದಾವರಿ ತನವಸ್ಕಮುಗ ಹುಲುವೆರಿಯಮಿ وأعطاه من أصناف المال كله أدي مدلوغ هريا وترتكون أميهك مدا ديفيكم واميهن ريال استيت داريا مهنغوشمي هريا وترك مدلوغ وترك كيان كمنينا توغ يتسوجيا أوي إها تنوسكموغ هلوري فأتي به أين وسكيام الدوغنوينه فعرفه نعمه أين وسينا نعمة هندان كدوينه فعرفها أدي أين وسهندان وانه قال فما عملت فيها أدين بنوين من يمت بين كوري كونكم هي قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك إبا إله مجيجا هيدا كرم اللوبي كربا إبس مجد إبا إله التكا مجيجا هيدا كفنوني أتمنى دوكو نلمي هسام بنوني قال كذبت تباتي هدي دوغك ولكنك فعلت ليقال جواد هناك كما كتبايا كان كوري تبايكي جواد ورا ديلة ميهك ورا رغل ميهك ورا هيفور قد ميهك ورا هيومانيتيريان وسكت قد ميهك ميهن لوا ميكال بس تبون متك ورا جنرس ميهك ورا كايند ميهك بون متك فقد قيل مهار دنيا متيك هريها بس تك بون وجه اين دنيا متيك بينو بس تم مهار دنيا متيك بون ونيمك هنگجه ثم امر به يفا نكاس ملائكه بيكدن امر كربن فسحب على وجهه حتى ألقي في النار أين مون وتدما جنغس نركاغ ترين إلا لبين مينن ميمي حديثك ورا نركاتر حديثه هما يكن نين نبابي ما أجر نوليبي نيميغندني كي وسنو نين نبابي فأتومغ سببون كي قيام الدهم فرتمان نركين إلا لبين ميهنغ تريغ ميواني حديثك آسف واهن حديثك فتة كولوغ آسف واهن إن أول الناس يقضى يوم القيامة قيامته فرتمانون إباق حكم كندالي إباق مچان حكم تنفيذ كرويغندا ميهم إبا ميهن نكيمي المن vidalwe كافرنا ملحدنا بدنغلقن كوري ميهننا ميهوريا كافرن تتيب إبا ميهن كوريمتيكي مسلمون ترن هيومل كوري ميهن ترن كون نين نباكو نبا نيتك أوغن هيومل كوري ميهن إميهن حكم تنفيذ كرويغندا فرتمانون كافرون وس تيب إميهن حكم दुनिया मतीग मीहुंगे मकबूल कं होद मीहुंगे मीहुंगे कुरमतीग रंगलो मीहक मशहूर मीहक हेवलफा सोल मीहक वामगन देक्केमगे कं कुरीती वगियामदो एम्मेहा मिस्तकुंगे कुरमतीगे न हुकुम तंफीज कुरवी एम मीहुन बलबला तिब्बेन नरकागे तेरे मोन वत दमागे गोस इल्लालवे मिजहेनी एमीमा मी एनिया नुबावेजियामो कमवेगन दागे एन हदीसेगा इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह काब बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु किबा रिवा कुरवा फमी बनी नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवा कमुगा من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار ميكم علم غنني ليماري به السفهاء سفيهنا بوهم نجه دكر نجه ميهنا جواب قران كمغا وجه كمغا وانما أو يجاري به العلماء نوتا علم ورنگ مچ گدوگني එබෑමහුණවර තිමාකි මා ගදබයික්කන් දක්කන් කමුග වෙජ්ජ කමුග වානම අව යස්රිෆ බිහි වුජූහ الناس ඉලයිහ් නෝනි මීස්තකුන්ගේ බෝතන් ඒනා දිමාල ලම්බාල මට්ටකා කම මීහුන්ගේ ඇටෙන්ෂන් හොදා ස්පොට්ලයිට් ඒනා දිමාල අලවාලන් කමට්ටකා කම වෙජ්ජේ යාමු මජ්ලිස්තවගේ එම්මේ කුරින් ගෙනවේ මිහකි ඒනේ වමට්ටකා එකේකි ජල්සාතවගේ ශරෆ්වරි මෙහමානගේ කොතු ගෙනවේ මිහකි ඒනෙට්ටකා රෙඩ් කාපට් ඒනෙට්ටකා දමාලෙවන් කමුග වෙජ්ජ කම වඤ්ඤා එනියත්තුක ඒ මක්සදුග එන ඉල්මු උගණිජ කමුග වඤ්ඤාමු අද්ඛලහු අල්ලාහු النار නරකයාගේ තෙරෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමීහෙ වද්දවේ එහෙම මී මිනියන් නුබාවෙජ කම වඤ්ඤාමු වෙදානේ ගොත්තවග තෙරෙන් බයික් ගොත්ත එහෙම එබ්බස් අමල කුරා කරු හැම කන ඉල්මු උගණු මෙන්නෝ කොම්මේ අමල කුරි කමුග වෙසේ අමල කුරා එරුග නියන් නුබාවෙජ කමුග වා නම එකමුග සවබොන් නරකයන් එන වන්න ජෙහිදානකන් ekamuge biruwerikan algon mege teren komme mihege hitugas onnanga beje imam muslim riwa qurafane abu hurairah radhiyallahu anhu garihu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith qurawa fa kamuga yaqulu allah tabarak wa taala allah subhanahu wa taala wahi basful wahi qurafane qudusi hadith mimi allah subhanahu wa taala wahi qurafime wani ana aghna shuraka yani shirk timan ilahi baaveri kurave ekiki farattakuge baaveri kuravamun fudiwodigen wa ilahe man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka
miheko amalek kuraruga ena amalegga timang ilaha hen farataka baawri kofi kamuga waanama everi hema 99% Allah subhanahu wa ta'ala koffa ega emme 1% mihekattaka kamuga vies namadek kuraruga ena ekurani Allah hattaka mi ega bodu ba ega 99% Allah hattaka ka miheko wadi miheko bala hattaka engoni ma bala hatta horika engoni me ha hisabun adi ituram mi perfect kollani mi had dekkomattaka engossa mi had dekkom ges ebe niyatuge kommes minware ema niyatuge kommes minware miheka dekkomattaka ekkamuga vejja adi ikkitame kuda minware ekkamuga vies evve sorakan ehem faraten amalugo baaveri kore vijkamuga waanama taraktuhu wa shirka emiheko shirku kuri farate manaki emiheko farataka dekkumattaka amal kuri farataka muli amalu ekko dukalwene manaki Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratun den ha hisabun amala ajur expect wes qur'ana kamen nete emiheko Allah subhanahu wa ta'ala ekalaange balla wadgawani emme hama ekane ekalaange ettaka ekani kore amalta ekalaange ehem farataka amalugo baaveri kore vijjayaves amalu balla wadge nuwanakan mi hadithun algon menna egigende hama egota nabiyya sallallahu alaihi wasallam arun asfa hen hadisa mi imam ahmad adi imam tirmidhi adi ibn majah riwa kurawa fane abu sa'id kiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa kamuga asfa mi wani idha jama'a Allahu al-awwalina wal-akhirina liyawmin la rayba fihi shakkan qiyam duhattaka emme kuriga mistakun fettigen emme fahuge mistakun nahame mi emmen jama kurave hinduga nada munadin gowala farate gowalane man kana ashraka fi amalin amilahu lillahi azza wa jal falyatlub thawabahu min indi ghayri Allahi azza wa jal evves mihako kuri amalegga Allah taka koranje amalegga Allah subhanahu wa ta'ala fiwa hem farate baaveri koffo ekkamuga waanama falyatlub thawabahu min indi ghayri Allahi azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala fiwa emihako baaveri kuri faratege kariya dasha ekamun thawaba dharma hodumattaka ekamuga ajru hodumattaka ekamun ene ede badalen hodumattaka emihako amalegge baaveri kuri Allah subhanahu wa ta'ala fiwa baaveri kuri faratege kariya amaluge ajru hodan amaluge thawaba dharma hodan dashe فإن الله أغنى الشركاء يعني شرك هني باوري كورة فرات تكوغ باوري كورة ومن فودي ودي جنوا إله الله سبحانه وتعالى أكي تمنيتو أكي حالة تبسل مني بيان كورة وافا اكتر مفرط محالة تقبلا لا إروغا ميكو عمل كوراني فتي جنوس ميستكونا دكون تريكا متكا كاموغ وجزيا مثالك نماد مكوراني أما سيدا ميستكونا دكان نوتا رودمي فني هم سيدا ميستكونا دكان إتو ربس كامي يكوني එහෙම වෙජ්ජයා මිල්වනේ විදාලවනි එයි හැම හොරි ගොතන් හොරි කණ්ඩායඩගෙන් හොරි රියා නොත දෙක්කුන් තෙරි කමුගා එවස් දෙමොස් දෙමකු ශක්කන් නොකරානේ আদি මිෆදා කමෙන් මිගොතක නාන්නානේ හැම පියෝ 100% මුනාෆික කිබෑන් නොනියා ඒ බයකා බෙහෙගතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්නල් මුනාෆිකීන ෆි දර්කිල් අස්ෆලි මිනන් නාර් මුනාෆිකු වනි නරකාගේ එම්මෙ අඩීගයි වහි කරවා ෆවා ෆදා ඒ ෆදා මුනාෆිකුන් කිබෑන් නොනියා මිකහල කමෙන් මිගොතක නාන්නානේ කමුගා මානේ කි මීහකෝ එගොතන් කන්ද කොෆියා එන කේ කහල මුනාෆිකේ ei mehem mihunnan ege faada nuda fada alokantakuga enakamak misalaka sodaga deeruga nota hajju ayruga mihak mikorani ham 100% dekkon terikamattaka miistakunga taarifa thana hodan kama vejje yamun eives e amal batil wana kama deetere evves de muslimaku shakku qur'ana kama none ilmarin bayan korawa fimani ade egen ene qur'ana evves faada nonane ade e amal egota kurumga sababun Allah subhanahu wa ta'ala ge kofaya ekadang hazratun anna ugu bang mihakan haggo egen annana fada kama kamuga ilmarin wani bayan korawa fa adi muslimege kibamves mikala kamen astana kamuga henekkamak mi waran nurakateri kamek kamuga ilmarin wani bayan korawa min e nubawum ganen halataki ei Allah subhanahu wa ta'ala hazratum es ajran ede adi hama eya ekko miistakunna dekkun tiri kamuga bayves ebave hem veji kamuga waanama egotan e amal fettigen aswi kamuga waanama ehalatuga ves e amale batul wegen dana kama de terega eves shakkenne mikama wedu ilwenege terega eves ikhtilafenne adi iswedi hadis takun algon menna efada halategge emihege e amalu batul wegen dana kam warasafukon egen ebahuri tengan anen halataki 100% Allah subhanahu wa ta'ala taka amale mi fashani evves kala dekkun terikamuge evves kala nuba niyatege asareves neti Allah subhanahu wa ta'ala taka amale mi fashani enakamuge amal fasha fahun nuba niyaten hitam yarani hemeje kamuga waana milun bayan korawni hitan araf wagutun e hiyalu beer kollafi kamuga waanama ehem vejje kamuga waana me amale ege sabun ves kellume nuwana kamuga adi Allah subhanahu wa ta'ala e amale balla wadige wanka fettives ekadaange taka 100% Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas teriwa haluga adi nuba waswahe nuba niyategge asaren akamuga ves wagutun eduwala fanekka ves Allah subhanahu wa ta'ala nin ikhlas teri koffami wani hem vejja yakun eves kala gellume nuwana ilwani ban kurawani
adi mikama medes ilmarage meduga eves kaade ikhtilaf ennoe aden halataki Allah subhanahu wa ta'ala 100% ikhlas teri kama ko feshunu amale nubaniyate mi annani aw mafawge nubaniye beer kon nula nubaniyatagen kuriya midani ehem vejje kam gawa nama emi haka den kam wegen daana gota behegato ilwerin meduga wani ikhtilaf fedifa kurin algon mi denne tin halatuga eves kaale ikhtilaf enne mi halatuga fahumi denne wi halatuga ilwerin meduga wani ikhtilaf fedifa rangalu niyeten 100% Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas teri kama ko fasha amalaka nuba niyeten as e niyatagen ena e amal continue kofikam gawa nama den ha hisabon ilmenenge teren bayin ilmene vidalon imam ahmad adi ibn jarir at-tabari fada ilmene vidal wani ena niyer rangalan oy bayan enen ajuru libigen daane kamuga ei e amalege fette kola nime kol nguli fawa fada amalek kamuga wana misalakan namada rodeya hajju fada e fette kola nime kol nguli fawa amalek kamuga wana enekama guruwan kewama dhikr kurum fada amalek kamuga vejeyyamun ena anekalo niyer rangal koran jehena kamuga ilmene vidalwani adi niyer rangal kurumun anekaves a amalege gotuga e feshigen andane kamuga den miya sama yakol gonno danna je mihe kor Allah taka heyo rangal amalek kurani kura fahum mihe ko asa ega mativeri kam bayan kurani ehem vejje kamuga wana ma adi mihaga niyatuga masale no kam sal gonno danna je e hadis ka asfa fadan tilka ajilu bushra almu'min ay mu'minuna dunya matiga libe he habarake ena Allah taka he amalek kurima mihun ase enage ekuri war rangal wahake ke hem bonu mi rangal mi hakase gota boni kamuga yes ei dunya matiga libe he habarek kamuga danna me jeni kamako algon men kama expect hogan wana dewan faharu amalek kura eruga ekaman edigen amal koffiya erun anekas no bega tirem wettani heve am halatu ki algon men mihaka wes emihega monu kurimatiga taarif no kurun sababaki taarif kuram wejja miha ge niyen nubave adi miha nubadi malakan diyumuge mago oyadana tive normal am halatuga mihaka taarif wes algon men mi emihaga monu kurimatiga taarif no kuramanani ehme tibetan ta gena garangal waga dekki danako ena honna taati waradangal mihke waran hew mihke miyutti comments kurenno he ekkala do ekkala dari wes tini menno he mihin kiafa taarif kuram fattafiya enage niyen asto em furutama rangalan otas ekamuga sababun enage niya nubawan wes mago fahi wedana tive enage kurimatiga taarif no kurun ei edewigen wa gotaki hama min niyan ikhlas teri kama ko bewama kiyei undagu kama ka waati wa salafu salihun ge kiban bay kala bastan asfawe egoton sahl ibn abdullah rahimahullah ge kiban asfame wani laysa ala an-nafs shay'un ashaqqa min al-ikhlas li'annahu laysa laha fihi nasib ikhlas teri kama vore nafsu ge maccan ekan undagu dati burabodu kamen noye ei kivegento ei ikhlas teri vejje kama ga wa nama لأنه ليس لها فيه نصيب أي نفس التكا إيجن لبين بس فادا نوناتي نفس بينوان ميهن أنا كراهي وكان دكن نفس بينوان ميهن أنا تعريف بستبنا نفس بينوان ميهن كاري أنا كي ورم ملوي هنگي قطوكا ذكر كرمه ميكا لبس كامن إخلاص ترويج كم غوانم دنيا متيجا نودي بين تيبه نفس ميبرن ودغو كامن نوا كمغا إكادة فان ويدار وفمي بني أي نفسه إده أمها إدون تكا خلاف كمك إخلاص تركم واتي بدنيا متيجا إجن فاداي نقران تيبه إجهوري عاجرن آخرة تكا ركا كرويجن داتيبه مي إخلاص تركم نفسه بمتجنها ودغو كمك ويجن بدني هما ياكو يوسف بن حسن الرازي رحمه الله ويدار وفمي أعز شيء في الدنيا الإخلاص دنيا جوا ريا هودا ودغو اتشكي إخلاص تركمه مي حقيقي إخلاص تركمكي هودا غتون ودغو اتشكا واتيبه غدالا مسك كوغن نوني ندبين اتشكا واتيبه ودغو كم غواهك همان كالغون مبر غدالا مسك كورن بجمي هودا ايرو ميتي مي الغون من لبنجه مي ور كيريا لبيني كمان هابد سمال كم ندي فيام لبين كمان الغون مي بلانا كمن فوق مي بدالوني وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر كده فهارو هي تمامن مي دكون تريكا الرياء نوتا مي دكون تريكا دوالو متكا هتون في دوالو متكا مسك قراني اكو ادمالون اكن دووالا ايرا وكأنه ينبت فيه على لون آخر ان كليكون هندمالكون اكن اناني هنتنكون انكا ايغس فلاغن اناني ادمالون غس كندالارن هندمالكون فلاغن هاده اكله فهلارن ككومسين كليغه باده henvima mi astuga meeting undaguwa sababu takuteren sabab samal noja mi tere vettigen daanatiwe mi honge madaha sanaga basta tarifuga basta diben hedima den etin hodaanama hitan arafa tibanne tarifuga basta been men none hitan ara tan ka shaytan aspana nati adharangalu mi heke mi haru mi honge tarifuga basta been men noye henvima ti wararangalu mi heke de hisabun a tarifuga basta been noyem tibanne mi wararangalashe mi kalet wes feel wan fasha fane ma abadus eddimalun duwaira aneddimalu shaytan as miti insana ge tere waddam masake qur'ana kan
algon men dannan je ekan egotak mi wative gadala masaki konon jeni mi ekan duwala den hema yakko mi dekkun terikam salama ve ikhlas terikama ko amal kuru mattaka algon men kuru waram muhim kam mi sirriyatu ko kureve alkonta sirriyatu ko kureve alkontaka samalu wejkam gawana me ege sababun Allah subhanahu wa ta'ala emi hegge kiban eriya dekkun terikam ga ba fuhela wana fuhela emi heka ikhlas terikama ko alkon kurumu tawfiq dibigan dane eve munafiqu kamun emme fasihan salama ve wen goinge sirriyatu ko he amal takkurunge e faraga Hudayfa ibn Yaman radiyallahu anhu ge ariham mi heka asmi sual kurani Hudayfa ibn Yaman radiyallahu anhu ke Nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sirruta hifattawa sahabi adi munafiqun nantaves Nabiy sallallahu alaihi wasallam sahabi ka bayan ko dewa fa sahabi Hudayfa ibn Yaman radiyallahu anhu ekalek faanu ge ariham mi heka asmi bunani hal ana minal munafiqin timan kalek faana ki munafiqun ge terem mi hen hiya nifaq komuge kankan timan kalek faanu ge kibaga bohri hiya me de Umar radiyallahu anhu wada ganna hadisa me de hen hadisa Hudayfa ibn Yaman radiyallahu anhu emi haya soriha aayke noni noneke ekal jawab devum badaluga e devani guidelines take balam vi kankame එහෙම බලමින් කංකම මේ දෙවනේ ඒ හිසාබන් අලගොන් වෙන වෙසේ කංකම බලාගෙන අලගොන් වෙන කි මුනාෆිකුන් තොන්නෝනි නෝනි නෝන්තෝ අලගොන් වෙස් බලේන තිබේ හුදේෆා ඉබ්න් යමාන් රදියල්ලාහු අන්හු විදාල්වනි හල් තුසල්ලි ඉදා ඛලවත වහල් තස්තග්ෆිරු ඉදා අذنبත තිබා එකනි එකහිරි කම්මති හොන්නේරුග නමාදුකොන් අලකොන් කොරන් හයි එවස් ඉන්සානක වෙස් මීහක නොෆෙන්න තනුග එවස් CCTV එක ස්නාරා තනුග දුනියවි තාරීෆ් මීහක ඒ දක්කන් අනේ කුරිකමුග වෙස් නොදිබේන කහල් තනග මීහක නොස් දෙක්කේන කහල් තනග එකනි මා එකනි එකහිරි ගිනි කන්නා හොන්න තනෙග්ග එවස් මඛලූගකන් එමීහගේ ඒ කන්කන් නොෆෙන්නාන කහල් තනග හොරගෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලකොන් කොන් නමාදුකොන් ඒ අමල්ත කොරන් හයියේ وهل تستغفر إذا أذنبت أدي فافك كربيجكم غوان نما توبة باستغفار كون هوس وغنن هي قال نعم أين بني آيك قال فما جعلك الله إذن من المنافقين هم وجه الله سبحانه وتعالى تباكي منافقون ترنه ندبانه هم ومي ألغون من بسنوي ألغون من نكي مي منافقون تونو تنفاق كمغ أسر ألغون من كي باغ بهريتو بلن بين وجه دكون تري كمغ صفاي بهريتو بلن بين وجه بلن وي ألغون من كايري واغ ديك كورني كيتو فون نوبات بلالني تو نوني كومس بيكار كم كورني تو نوني ألغون من وقت بين كورني الله سبحانه وتعالى رسول لبين فدا هيو عملك كرمتو مي ألغون من كم مي هكو سامي لنفسا كورني كمكي هيو عملتا سرياتك كوري هيو عملتا كوغن ام فسيهن ألغون من دكون تري كم سلام به الله سبحانه وتعالى إخلاص تري وحالو ألغون تكورني hama ka algon men danna jeni ikhlas teri mumatta kaves adi ehni hen emme hakan kamek gaves waram muhim kamekan ekan libeto algon men Allah subhanahu wa taala kendi neeli tuwa korun algon men ki algon men ge algon taw gas adi algon men ge emme ha amal take gaves ikhlas teri bekam ga davwato Allah subhanahu wa taala kendi neeli dua korun mi waram muhim kamek algon men danna je sababake ekalaange ikhlas teri bomuge tawfiq devvi alakan noniya ekalaange ikhlas teri kama ekkon alukan nukurave native hama ko ikhlas teri kam wahaga dakkarwa waraboda samalu anje kame ilmani bayan korawa fe amalta ikhlas teri nove dane kiyafa mi hunna taka mi hunna fenidane kiyafa amal du kollumaki eves hama mi riyaga tere wadagen annan kamekka nota dekkun teri kamuga tere wadagen annan kamekka ehemima mi hunna taka mi hunna dakkan alukon koromaki eves shiruke adi mi hunna dakkan mi hun tarif koffana tive amal nuko du kollumaki eves dekkun teri kan kamuga ilmani bayan korafani em suwala ki ha hisabun kinen hiye migen salame wani kuriyas meti nobe nukuriyas meti nobe algonnan misalaka balandamun laari spend korami opportunity libuni algon menna laari heda korami opportunity libuni laari fennataga mistakuna fennataga heda coffee yamun ya hisabun mi humbana hadarangalo mi heke eti hadawara dilati mi heke te mi hungen kiya chivoni menaga niyan nubawe sodan ana gotaki spend noko dokolu ne faraga opportunity nudibidan dewan farako emeja spend noko hunnani to noniyamun spend kurani to spend coffee as mihun enage ena tarif hogen enage niyen nubawedan spend no coffee mihun etcheke bonafana tie du kollani hem vejja seti hama dekkun terikan kamugeluni bayan korafani hem e situation ga hadana goi ilmani bayan korawani e situation ga eneka nen mihun no fennana gotaka spend kurave kan hem vejja enu hen goten netiya spend kurashe mihun fenonu kamugavis he amal kurashe mihun fenonu kamugavis jamaatu ga namada wastami mihun fenonu kamugavis mihun tarif kuri kamugavis jamaatu ga namada wastami sodagaves koram vi adi hen kankawas koram vi fenonu kamugavis nufeni koramen netiya koffa den nufenna tanuga hama eya evvara hen he amalta kurani ena fasade ka rufiya mihun fenna tanuga difiya enhas rufiya nufenna tanuga deni enu mihun hi korani enne deni fasate ka kamako astu ena den enhas fasade rufiya em egotan ena dekkun terikamuga ba mi minimize korawen
ಫೆನ್ನ ತನುಗ ಸುನ್ನ ನಮಾದ ಮಿಕುರಿ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಕೊಫಿಯಾ ದೆರಕೊ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಕುರಿ ಹೆಮಜ್ಜೆ ಇತುರ್ ಹತರರಕೊ ಏನ ಗಿಯಂ ಆಸೆ ಕುರಾನಿ ಏರುಂ ಏನಗೆ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಕುರಾ ಮೀ ಸುನ್ನ ನಮಾದುಗ ಸಬಬುಂ ಹಿತ ವದದಾನ ದೆಕ್ಕುನ್ ತೆರಿ ಕಮೆಂ ಅದಿ ಮೀಹುಂ ಏನ ಕೊಫಾನೆ ಮೀ ತಾರೀಫುಗ ಬಸ್ತಹುಂ ಅಂಡಾನ ದೆಕ್ಕುನ್ ತೆರಿ ಕಂ ಎಬಾ ದುವ್ವಾಲ ಎ ಕುಡಶಿರುಕುನ್ ಸಲಾಮೆವ್ವೆ ಏನ ದೆಕ್ಕುನ್ ತೆರಿ ಕಮುಂ ಸಲಾಮೆವ್ವೆ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆ ವಾಂ ಬಾರಕ ವೆಗನ್ ದಾನೆ ಫೆನ್ನ ತನುಗ ಕುರಾ ಅಮಲವ್ವರೆ ಏನ ನುಫೆನ್ನ ತನುಗ ಕುರಾ ಅಮಲು ಬೊಡು ಕೊಫಿ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಎವೆ ಎಗೊತ ಎ ಮೀಹುನ್ನ ಫೆನೋನ್ ಕಮುಗ ವೆ ಸೇವಮಲ್ ಕುರುನ್ ದೂಕೊಲ್ಲಾ ಕನ್ವಾನ ಹೇವಮಲ್ ಕುರಂವಿ ಎ ಫಹುಗ ಎ ಎನು ಹೆಗೊತೆ ನತಿಜ್ಜಯ ಎ ಫಹುಗ ಏನ ಮೀ ಅನೆಕ ಮೀಹುನ್ನ ನುಫೆನ್ನ ತಾಗಸ್ ಹಮ ಎ ಅಮಲು ನೋತೆ ಏಕಹಲ ಅಮಲೆ ಕುರಂವಿ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಎನಗೆ ಮೀ ನಿಯ ಸಾಫ್ಕೊ ನಿಯ ರಂಗಳಕೊ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಂಗೆ ವಿಗೊತ ಏನಗೆ ನಿಯ ಒಯ್ಗೆನ್ ದಾನೆ ಎನಿಯ ತೋಹಿರ್ ಕುರವೆನೆ ಕಂ ಎಗೊತ ಕೊಫಿಯಾಮ ಎಮ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗೆ ಶರಹಾಗ ಇಲ್ಮನೆ ವರ್ಗಿನ ವಾಕ್ತ ವರ್ಗಿನ ಇಲ್ಮನೆ ದಕ್ಕಾ ಫನೆ ಅಳಗೊನ್ ಖುಲಾಸಾ ಗೊತೆಗ್ಗ ಮಿ ಹದೀಸ ಮಿ ಬಲಾಲಿ ಎಮ ಮಾಬಡ ಮಿ ವಗುತು ಎಸ್ ದಿಗೊ ನೊಕೊ ಮಿ ಹೈಸಾಬು ಮಿ ಅದುಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಳಗೊನ್ ಮೆ ಕುರುಕೊಲ್ಲಾಣ ದುಆ ಕಿ ಅಳಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ಕಿ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತಿರಿಬೆ ಕಮಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲೆವ್ವುಂ ಆದಿ ಅಳಗೊನ್ ಮೆ ಕುರಾ ಹುರಿ ಅಮಲ್ ತಗ್ಗಸ್ ಅಳಗೊನ್ ಮೆ ಅಳುಕಂತ ಕಾದಿ ಅಳಗೊನ್ ಮೆ ಕುರಾ ಎಮ್ಮೆ ಅಮಲ್ ತಗ್ಗಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಜರತುಂ ತವಾಬ ಧರ್ಮೆಂ ಎದೆ ಬೆ ಗೊತುಗ ಅಳಗೊನ್ ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ವೆಸ್ ಲೆವ್ವುಂ ಆದಿ ಅಳಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ಕಿ ಹಿಯಬ ಸಹಾದಿ ಹಿಯಬಸ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾ ಬೆ ಗೊತುಗ ಲೆವ್ವುಂ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.